Ni hapa sarpa. Hmm. Sapa ki paom le jeng in apartment luta nin pin igam inam ngai lut na zala einin tunia inam mi pi ho lungboi na le a hi lo le a het khil na ho sei to dinga phat nin pi ze in na chunga ki pa thu ken sein thu hi tam sei Mm. lovin thu hi pan pe jeng hitin ngaji chu tu lai ta hot topic ti dinga jong hi inam sunga gen thei ha sat na i to lai ta wa jong hi ki to thei lo hela i umo ve ti ami tampin holim na ne ye hi ja chu tu ni a hi nang thado president khat Sadar Hills a president khat hi na zala tu ni a hi ke ho pi dinga tep na kai nei ke da hi in thu do a nalut pa yeng hi ten na sar pa amasan Mm. thadau body a i chan pan nana tu kha a hi lo la i chan ge ya pan nana la am ti hi neu cha nang ma background ti ding ham a hi lo vai le thadau a ding a pan nana la dan a hi lo le thadau phung in ipp an ho ham ti ho e ho chu henge mi tu la ya abo ina pen chu adang a hi pun ama ho zong thadau ama ho zong thadau ti le henge pui pa chon da na isu nai le chun azaw loi hi zong le government recognize dung zuya azaw lo tampi au men na hi chi ho hi president khat hi na zala chu tu ni a hi avom chu avom hi han ti tin asan chu asan na he ti tin hoi ta ta nen hil chet pi thei dam Kipa me tunia cookie channel la interview tado thua invite nin bola isi platform account din theize cookie channel ni pa nang ma chungam kipa tu kan phongin ichi thado badi sa kahung zao kasei masanga hin kei kahi na bong bong hin college life college kong kai pana hin ke hi nationalism chuteng le identity kichi ta a hinzuya nationalism alu na sociala iti a hi public adinga na to ding hi kalung tu pen still na kathanop na pen anahi to kilona hin abula hin insunga ki pa ngai ti ze hin thado student association Sadar Hills hin 1999 kuma pana hin 2003 chan hi thado student association Sadar Hills hin mo kana po in president chan kana tu in ichizo wa hin thado student association general headquarter kan se moving ichi hin amasape na hin president na in lenkinovin ichi TSA general headquarter president kan tu a hin Chandel Churachandpur Imphal Delhi Bangalore ichi o hi branch kain hong do with e makai na chun it is an all in akyung chalin chom khat zo hin TSA student activities pa hi kain nga ki ni thado in pi a hin kaung lut ki nin idi chun zo chanin 2010 11 12 lange chun thado in pi in ten kan na kan tong ki nin ai le I tribe ma na phat cha in to identity kichi ta a das kan hang sab zo wa hin cookie nomenclature iji cookie in pi Sadar Hills hin general secretary hi 2017 18 19 20 iji san hi cookie in pi Sadar Hills general secretary kan tu ki ni iti chun inamuwa ito thei chan chu teng le nama dinga chu phasale la pan kan la na activities so neusa chom chakana kan se he cái bảo mi sát pa à khu tì lệ nan thu xây à cô na cho nếu cha point khát gạ độ bị kít lên thà đâu hi cookie a hi poi ti loi zong a umin
ai lo ai le cookie la a chu tha do mong mong a zaw poi ti loi jong hi aum ki nen a hin la mi tampi hi ken jong kana hil se da na chu a tribe chom chom in a umo ve mai hle ho lung tim phat lo ze a chu cookie a bon wa hen lang hi le mấy tê ho ding a pan la dan ha sa ding a hi in hi zi chun a tribe ma ki khen za hen ti a hi pan analawin akuma kuma hi tribe chom chom i hung ki so win a hi le hi chila a jong chu tha do hi khat a hi na a hi le hi chi tha do hi hen vai phe hi hen a mate hi hen paite hi hen simte hi hen hi cho ho do se hi tha do ku ki a hi ike khai khom naw chu tha do a hi ti a hi cookie a hi ti a hi ka sei zile mi khen khat hin a he thim pun tha do ho mong mong hi cookie a ka zaw kha po ve ti loi jong he ji win hi ji chun hi chi chung changa hi neu cha nen sei thei dam ti chu tha do hi cookie a zaw lo ham a hi lo le tha do chu cookie subtribe la a khat hi na ti am hi chi neu cha nen sei che pe ki no Ki pa me tha do ki ti hi guinwa ki pomlo a hi ti hi amasa pen ta ka ga sei do no min tha do hi 1956 kuma government of India in tribe khana dinga recognize na bola ichi recognize abolom so linguistically ichi basis a so ichi pau kha thosi si hi tena chon dan khan dan ke bang hichi phung som thum lani 32 clans hi chozo se hi hado tribe ma recognize anabola hichi dungzu ya chu hichi 1956 tribe recognition hichi order dungzu ya hi tu chan gi ya hi thado body hozo se hin thado hi tribe ahin guinwa ki pomlo ahin kuki adinga tribe khat ba kai khat hi ti a hi tu chan ya ki pom a hi in isa hin enge kala khat lanin guinwa chipi thisana chipi khat lani in thado hi phung hi rat bu a hin ai lo la thado hi kuki a pui ti chu seina winte a hin tu chan ge ya thado in pin ki chipi wang hi ai a le thado hi tribe a hin aki khai khom na nomenclature chu kuki ba kai khat hi ti hi tu chan ge ya aki chipin aki pom jing ti hi ga sei do no min hi cái bao mi sar pa ông cái chị riêng tại in mi tunia hi chi video na về lệ audience so zo sin zong i het thim ta deu ka ta sanin tha do ki pom dan hi Indian government in tribe ma in khena patna hi guinua ki chi pi lawa Indian government tribe recognize dungzu ya ki chi pi hi ti su tu ni thadawin pi president Sadar Hills a kona patita in he chin tawin a hi le sarpa tu hin question aban zoma anachi ki hitin tu chung kuki zo namgal hi thadawte panla dan chomcha nin sei pi de ham aji chumi tampi hin ke ho ku ki ke hi po ve ti a hi sei loi tampi o men a hin la gen thei ha sat na to ho jong hi ve nai le tha do ho jong tampi za we na a hi le hi chi chung changa hi tu chunga mei te le ku ki boi na a hi tha do hon i chan ge a pan na la wa i chan ge a gen thei na na to ham ti jong hi niau khat in sei tha pi o ki pao me tu chung phullo lawa namgal in ne jo hin igal mi taw mail hon nang thado nang wai phe nang gang te sim te pai te ma ati pu na hi ku kimina chu ama hon nasata ga lei bol ku ma hi ain hi cha hin evena hi le enge so pi wai phe ho ai lo la tribe dam ho yong se yong so tamta victim aumen ki chila achun thado ho yong tamta victim aumen hi ipiziam ti ale thado hi in ta sai ma bangin linguistic a ki poma hi in tua ka pau ka se ike ho na pau hi tha do pau hi ichi tha do pau tho zo se hi tha do try a hi le
ichi thado pau tho thado tribe ho zo se hi iwe da he le tu chung en kuki in pi manipur ayong nasata panalavin even churchanpur level ajong ITLF ajong atamzo thado speaking a hin panla HTC ayong even a atamzo thado speaking a hin ai teng ayong a hin even kutu ayong keima jingjong thado president kahi wa nga hi kutu a pankala a hin kutu a nasata pankala a hin hichichon avit sa cho hele thado ten jong nasata in tu chung hin meitei kuki zo gal hi nasata in pan alaw ti hi sei hi jong leng mina mu the a hi hichito kelona hin thado in pi chudena thado body sin jong thado iti ale thado bodies ba kai chu TSA amin TY amin tule thado women amin isojo si jong ama ho hi na chi a he nasata a na mun cha namgal hi inam piu inamu gen thein ho zo se nasata ki do khoma hi in ichito kelona hin ke ho Sadar Hills Kangpopi district context ayong hin tribe in pi ho zo se akona representative kila a kutu kisima hin hichila chun thado in pi jong kutu in azawiti hi kan sei do nomi hichito kilona hi thado budi sinong tu chung namgala hi nang paite nang zo ai lo nang vai pe nang gang te sim te kati povin lung khat takana hi inamu kukimina hi nasata thado ten no pan akilai ti hi nammi pi te ho zo se he dinga kan phon do no mina hi Ke pa me sa pa tunia audience hi chi video hin ve ho cho sin jong e diwa ka hin tiam nom khat chu tunia president pun a hin sei banga tu lai ta inam gen thei ha sat lai ta a iki khai khom naw ku kimina gen thei I thu na ho wa hi tribe ma aki ki khen pun tribe tinin pan kila hi ti hi ipom chi dio aka la khatlenin asin sei zong le hi chu ho chu kiloi khom na leader ho het lowa na ki tong ai bovin leader ho kiloi khom na ama tribe ma pan la ho zo sin zong kuki hi ki support na kuki mina na ki tong hi ti pa hi ki chen ta tu a hi he ta deu ka ta sanin hi chi chan chu tha do le kuki ki ka a mi tampi I boi ji win du ni a tha do lam kai president in ho pi wa hi in he thim ta deu ka ta sanin tu hin topic chom zep khat ga sei len sar pa aji chu nang jong ko tu a joint secretary nei in ahi a hi le nang ho hlang lang nang ho mo pu na hlang lang a hi tu le tu a ilam ha naw lampi hi boya le jeng ta in a koima a ki chon to thei ta po ven hi chi chung changa leng mei ten ilampi a kha na chung chang wa hi I chan ge hi tam a hi lo le ho hin I chan ge a pan ila wa email ma ho lungkim lo nei ipiji pen ham ti hi neu khat nen sei pi kit dam sa pa ichi thu hi sensitive ta a hi I het ma bangwa hi igal mi teo me le te hin thinglang mi ichan khom piu so pi nagate hi itile katil do in ukite hi to ka kitu mo sa in amho ke ka en sagu ke sep theidam ti hi nisi a ha ma hon phat agom ko mi a hol a hi kichi to kilona hi galhung ki pana hin he ko tu founding general secretary kan hi in milong ho ko ma milong ho to hin kina do lo te ding thinglang mi khat hi ve tribal hi ve ti hi de sa na la so nasata anui wa ki thola ithe mo na lo wa jong cha ki oma ki tawa ita sa vel mo ko ma hi ki tu mo lo na te ding a so pat nakila ai in tua atha bi a lampi hung boi pa hi atha jong ai tapon phat se in ni we thum we lampi ena kha pe win a hin hi cha jong hin me le te policy alu nin
hichije hin imipi te ho zo se thu akipen koi man thu se ai lo le thil bol I bol hel dingo isei le hel dingo ilanga lam kai chengin aphat na dinga na hin ki tong dinga hi in koi ma e ma lung hang he jong la thang tom he jong la e ma individual la to say la sa e bol lo du ani ki ti pe a hi in ichito ka dan tu chung in jong hin me le te hin ama ho hi na hin na to thil bol hi a bol thei lo naw tam ta om ta ji hin I lifeline no tu gal sunga lamka to kangui ikizot ma naw hi chilam pi inei sunu wa hin muchi phalo ki tu lun han lang hi le amo ki chi leng mei te to yo ku ki te heung ki naw in den ti hi amo tup le doi lim pen a hi in ichita ki hana hin tu chunga hin a leng mei te amo a sipai ho chu a hin til do win I ho volunteer ho namun duty posu jing ka mata in an ka movin bom jong an ka movin ahin hichi chunga yong sun inam sipai hon lang inam volunteer ho yong le lunghang the yong le sun idon but lo di hi tele media yong idon but lo di kiti ahin anaki don but pon nemin anaki zovin aile tu chunga hin irenga ama ho kiji thu yong himai thei ai lo le thil se hung so do na thei ding lampi hi khat dam ati wa abol thu yong himai thei ai stay away from kukilen kiti ama ho sung chunga kiji ai lo le awaiting set nu ki society ho hin hung pan sawin lampi hi khudak ta nan kha ovin hi chito kilona hin I ho yo nasata in tu ni san gen thei itu ovin ahin hi cha hin ukin pi ka poi ai lo la try in pi ho ka poi chief association ka ko tu kain kadon nem ka panuwin tu na changin thil se ahin akidon but pon yo pi ding lampi aki hol zingin ama ho jong I hon thil si ipat lo je ohin ama ho thil se amo pat thei povin hi chit hi ipizia nasata ikiti mohamti a hele a root cause thil zo se a set na dinga plan go nga chu igal mi teu me leite a hi kichi ta kimu a hin kichi to kelona hi ama ho thingnoi len amin seipong katin thingnoi len ho jong hi a convince o hin a hi wanga hin ichungo wa hin nasata in thil se hi amo bol thei pu ben a ye chu I ho hin thil sia ile thu lo je o hin a hin chom khat hi min alung no mona ai lo le akiphin je wa thil khat abol pau hi I hon jong I masan le thu po hitin hi chito kilhon hin chi le wa le lampe le lang hui lang kile thu hi settle a hi ka in chi le wa le hi bol po te ti hi an ki se a hin I ho ku ki zo cha te hi ki se ngai na lam hin ila samuwe tu ni chan ge hin lampe langa chi num loi hui lang na security force ho ki tha sa ding loi a hi lo a hi le mun ong lai khat oma le ga chi thiam ti a attempt bol loi boy na jong tu chan ge in khat le ni atu pan ta I cho zo si yong hi aki kha lo a hi pui bol po hi te ki ti a hin ain tu na chan ge hin iki sei ngai pu bin a hin pathen lung si nin tu na chan ge hin thil se wal gal so do na theidin mun a hi tan a hi wangin nasata a lungthim thim ta a iso pitel leng mei te aki dil ji hin thil si aso do pui ti hi nammi pite ho zo si hedinga kan sei do nomin chu bana nammi pite ho jong huilai muna umjong le hen tu chunga hi chi leng mei ten lampi a kha pau hi a hi thei chana neu cha thil hi chai ding ki ti a hi nam lewala ki ho jong bol loading a hi thei chana
localized ball do a leng ichi iring leng mei te hito ichi kangchup area a I ho committee neu cha ho hi ke ho sa a thu hi neu cha chai ding akigu ja hi tu ni chan gi ya hi ipa ching thei ta a ki kitima na ki tong hi hi hui lai mun u ki zo na mi pi te chen na zo se ichi hi I he no wa thu si la si ai lo le I lu han man I thang tom man isu pi ai lo I sangam gen thei athu mana chu thu bo sei sei ki te pa hi I bol lo ding win a chai na ken team na taw na kan nei du na hi ke pa me sarpa mi tampin tua sarpan an sei banga chu in a het thiam diu tampi a hin sei do ta in izi chun ana he thiam hoitin e ho hin thilkhat aki sei ting le igam inam ngai lu na zala lam kai hon lungpi len ta na hin to ting u zong le lam kai amai sani a hi lo le lam kai ho hi I ma cha sei ngam po ve ti loi zong hi a umin hi chi hi lam kai ki ti hin vai a hin hop ting le aniu pen a pa na lin pen chan ge ave no wa ama ho hi chi lai bo ti lo wa hi aniu pen a pa na lin chan ge a dinga hi thil hisab a bol dit det no wa hi chi dung ju ya cho vai a hop ma hi ze in tunia lam kai thado in pi president Sadar Hills in tip na ahin nei dung ju ya chu tu le tu a hi email ma ho panla na zala leng mei ho to na sata ki poina thei ho hi neu cha ki dil pi a chai do ding ti hi to gon ki nei a hi in izi chun kanam mi pi te hon lungel the mohitin social media mandan the mohitin thu sei dan the mohitin ki ti mohitin thil phalo I bola hi le thil phalo I chunga hung thung the hi in hi ji chun thil phalo ki ti mong mong bol lova thil pha a zon na ding te te a to gon ki ne hi ti hi he thim na di win phate ta in ki chin ta in sei pi ta in a hi le sarpa hi chi chan chu ike holim na hi sa hi tin a chaina pe na inam mi pi adinga thado in pi le kuki ki ka hi hen a hi lawa hi le ilam ha na chung changu hi hen inam pi adinga vai ha na nom a chaina pe na sei nom ma hi le phat ka in pe ki ne sarpa nam cookies zo nam mi pi te ho zo se tu ni la a kan tiam nom na pen chu a hi le a khat na in mi tam ta in he khil hen lang elo la a het na hin lo ji hi mai thein ten tha do hi ku ki a hi pon tha do hin ai mati chanin pa kuki society a pan alapui ai lo le kuki to akizo puiti tamta sei umnan ti hizong le kuki nomenclature a tribe khat na chun thado a umin thado hi kuki namsunga dinga tribe ma dinga population tampen thado te so ahi in lunglen ta kenga tu ni chan ngi ai thado body sen kuki nam ha theina ding ki tu na ding chutin le ki pum khat na ding hin na akitong jingi ti hi isu min lo ding win tem na chutin le taw na kai ni jen hi chutin le ani chan na in tu chunga boina tamta sadaril sa hichi boina hi ibol hirule namgal sodo theidin muna tu a hi very sensitive a hi in hichi pe na hin injo ka sei ma bangin lungim ge chan chutin le kitim them ta in nun nem ta in tu sei lasa na to thil bol I bol dingu hilanga amuna mo pulam kai chegin thil an tol an bol an sei dung zu ya hi inanga wa ema chang ai lo le ema lungput ema thang tom mana na to thil bol hi I bol lo de go ti hi a chai na ke ya namni pi te ho zo si hi nga tem na la taw na kan ne a hi in kangpu pi district na hin
patien lu se nan tu na chan nge jin kilung khat na aumin tutiang le kilung khat ten ku ki zo minin namgal akisat kom jeni ti he kan se do no min a he ka ki pa cái bảo ome sa pa a chai na pe na a ka do hei khat au men na ga dong leng a hi chi mm thado sunga hi thado in cookie zowa dinga pan akila zingen hati banga chu a khoti le mi tampi hi hi chi thado sunga hi koi phung ho zaw ham ti hi mi tampi boina khat a hi kinin azi chu a phunga ahung ki seiteng le ho cookie cha te chu phung le chang ngai lu te hi bel a khian khat hin ama din mun zong ki het lo tampi a umin hi ji chun thado tribe sunga hi koi phung ho hi zaw ham ti neo cha nen sei pi dam sa pa ung hi abona ka hepun ai chu ka bai hat pun ka ti na hin he hmm chu ken ka bai hat pun an hin hichi government of India and tribe recognize abola kun 32 clans hi a hi in yu pau gui ti apa na hong sai tu a lin thang thang neu ki to bon cha hi a hu ma a neu pen ge ya ein hu a hi in tuin so pi mate hon tribe chu ma ki sim tawin mate ge hi an hu hin si tribe recognition a he hmm iya zo 32 clans si thadu tribe in an hu a hin henge guinu ai se ya la a hu lo umai the yin te ahin inzo ka sei ma bonga chu tribe hi linguistic basis a government of India recognize abo la hi in thado pau tho zo se thado tribe ahin koi macha thet tum akinei pun koi hmm macha nang thado ne pun akit pun thado pau tho zo se thado tribe ahin thado tribe bin ahup lo zo se chu ama tribe om ki nin vai pe sim te gang te mar abon om i cho si ong ki gople ku ki no ban pi chari so hi ki ka sei do no min he cái bảo mẹ lẽ sa pa na phat man lu ta nen pi a tu ni a inam pi sunga lung leng vai ho ti di ham a hi lo la he thiam lo tam pi boina cha chom chom oma social media a kina di dia a thu changa ki that di jong tam pi a umen hi chi ho ki ka anangin ki chen ta nen sei la pi je in mi tam pi boina ho jong na su lap ding ka ta sanin tunia hi chi video hin ve a pu lamin lun singsit thadawin pi president Sadar Hills a kona kichen tai het do wa kona hi khat le khat social media ikinil na ho jong ikinil ta lo deu ka ta sanin hi ji chun tu ni president khatnin hi ji to bang hi ti kichen ta in sei pi hi phate ta I pom wa khat le khat akido thei po ve ku ki no ya ke khai khom so ke hi ve ti hi ni pom thei so ke de win avelin kain te min tu ni ha hi chi video hin ve chule pulamin luna phan man lum ta in pi wa igam ina ma dinga pan ahin la na zalin zong ama chunga zong avelin ki pa thui sevin chule hi chi video hin ve ho zo se chunga zong avelin ki pa thu kain sai ki nin tu ni hi chi video hin ve zo se na chung chi win ki pa in na bon cha win pathenin phathei na hin bu jing taw hen ki pa e sa pa mang phai te e bang pha dam se ne hmm